Mizoram Sarkar le kan Chief Minister hian MZP te apisa nge ya office nge ya dot min khil ani ti hi voinian kan soidua Chief Minister in athuziak nge ama kujiak nge ya endon ani tur thu aziana copy hi nakina chanchin bui te en thei turin kan pedon chau a Mizoram Sarkar hian mi pakhat du sakbik ani hi pui kan ti tak zeta hetiang nepotism hi om to lo se kan duwa tin pialal rodingi po social media post ang nge khan sum tam takain ming that thi than jok tur ani ti post ang khan ming that adu chona ma po in design mai second duwa chu tiang ani lo point kan sarkar hian Mizoram mi pui te le thalai te le he nam za tak chungin he order hi sut le nge se kan du ti kha kan soilang tel du ni zo du te kan ne ama sain hei inrin ni ania chanchin bungui te tilai kan somna te ngai poimunin lokala lom thu kan an soi ma sadua kar masa kan gawatia ku kile naga inkar buaina ne so bai hoina noya meeting kan zuneya kan honi tangin ka khuwa asika hoin tangin ka khula sika ka o te po riat alo hreum deuh hlek mai theya o te po chok tha thei thei lowa ngai thiam na kan gen masa ani soita kan khan kan press statement hi voin karen om lo wangin kan print thei lowa kan ziak tu ten press club pa khan aso kopin lo da mai tura ngai la khami ba ka te po khan tun thil thleng tun ni khatchunga thil thleng nang lam te om wang chung te po chu press statement kan tel che lo te po kan soi tel tura ngai la thome MZP chuan MPSC buat sai junior grade of MHNVS direct recruitment chungchanga thil fel lo om ni nge in ria hemi chungchanga hian me ni sari sang ni le som ni baruk zirtop ni khan MPSC thunei tu te muni in soipui an nia he nalak chungchanga thil fel lo te siap that nge ani theinan MZP chuan MPSC thunei tu te hena hian alo thlen to ani me ni som basri zirtop ni MZP ten controller of examination kan mutum hian MPSC hian thu dik tok lo junior grade of MHNVS direct recruitment exam hi anna nei lo thu min khila tin chu ba ka chuan MPSC secretary room a eminu hian meeting nei le ani a heta po hian secretary in controller of examination ne na he mi chungchang hi azota controller of examination hian exam na lei la nei ani lo thu a soi buka hetianga nga MZP te dot min khil mai hi poi kan ti tak zeta hetiang ngi thleng non to lo se kan du tak zet ani hemi hanlak chungchang a hen april ni somni pasri sang ni somni pro khan MPSC chuan written result ati chuaka post pali lak tur ani line written result chuaka mi pathum chau ti tin an nia he na deal tu jing MPSC in october ni somni pali sang ni somni pro ka valid li se ti chua mi zale pakhat an oma chung jing mi somsri pali te chu written exam machon an ni heng jing mi somsri pali te hen written exam hi an machona april ni sari sang ni sem ni peruka written result so ka mi pathum chau an tling chumak tin MPSC lam zo fi an nia written exam machon jing mi somsri le pakhat ten written exam an pal tlang lo chan chu MPSC online form portal veterinary council registration an upload lo wang ni in MPSC lam chuan an soini MPSC chuan hen halak chungchang hen MZP chuan hen halak chungchang hen free and fair au ngei theinan re chiang in ma ala MPSC invalid list ati chuwa thap to le written exam result ma chon thap to mi somsri pali jinga somsri le pakhate rejected disqualify an ni le chu hiat thiam harsa antia thil dik lo le fel lo om ni nge in angai ani MZP na zirchian mi somsri le pakhat rejected disqualified te na tangin MPSC online portal and fill apply hian veterinary council registration certificate upload na tur option slot om lo thu le online form hian other the option po and fill up hun lai September ni som pakhat sang ni som ni panga tanga October ni som sang ni le som ni panga tlaidar nga chung hian om lo thu riat ania chu wang chon MPSC website lama technical problem om thei awang le
valid list ti chu to candidate zingari ten exam ma chon mi som sari pakhat ten hetiang har sana an to ki MPSC lam management fil tok lo awanga MZP chuan angaya innocent candidate te tortir lo turin MPSC thunei tu te angen bok ani tin MPSC thunei tu ten an thil ti dik lo wa mo phurna langama he recruitment process zong hi me ni somni pakwa sang ni le somni prokzir top ni ral ma ngeya abula tanga an tan that leng ngei theina turin MZP chuan MPSC thunei tu te angen ani tin heiba ka hian Mizoram Public Service Commission kan state chunga sarkar na lian la tu ber te tun haya har san rang an tok chowa heng te ni wang hian MZP chuan Mizoram sarkar he na full commission kan nei theina turatan voi engam zat alo ngen to voi nia hian Mizoram sarkar thunei tu te Mizoram chunga sarkar na lian ber la tu MPSC a full commission kan nei tu theina tura mala turin kan han ngen tak meu ani tin kan press statement kan tarlan chialo nimin mai thil thleng chungchang kha han soilan kan duwa me ni som pathum sang ni le som ni parukan chief minister hoin MZPOB tele advisor te ba ka chief minister le tourism minister pulal hinglo Martin and chief minister office meeting ni ania tourism director atana pi alal rodingi re employ chungchang MZP 10 kan du lo na thu siang takin kan soya chuta chuan chief minister in assurance min pe in ziak mewin hemi chungchang hi ngei tu anon le tur ani thu asoya chumi ni wang chuan MZP 10 mei ni som pali sang hi le som ni paruka thenga sarkar huntiam kan pek po mai chan le ni se kan tia chuta chuan sarkarin OSD tan aruat na aron ti chuak le a kan inrem na angte le kan du na ngein sarkarin mala don mo kan ti line ni mina pi ala rodingi tourism director atana ruat ani le hi MZP chuan poi kan ti tak zeta Mizoram sarkar le kan chief minister hian MZP te apisa nge ya office nge ya dot min khil ani ti hi voinian kan soidua chief minister in athuziak nge ama kujiak nge ya endon ani tur thu aziana copy hi nakina chanchin bui te en thei turin kan pedon chau a Mizoram sarkar hian mi pakhat du sakbik ani hi poi kan ti tak zeta hetiang nepotism hi om to lo se kan duwa tin pialal rodingi po social media po sang nge khan sum tam takain ming that thi than jok turani ti po sang khan ming that adu chona ma po in design mai second duwa chu tiang ani lo point kan sarkar hian Mizoram mi pui te le thalai te le he nam za tak chungin he order hi sut le nge se kan du ti kha kan soilang tel du ni zo du te kan